Kanyang laki din! Oh, nyati mo ko lang pare. Mayat mo lang tibusin na ti motor ka. Mayat paray, pagpigsa. Di busina ti motor ka. Siyak lang ti makangag. Local gayam. Ay, di mo magkatawaan yung motor ko, paray. Ayan ti motor mo. Ada, di balay may paray. Apa nga di mo usarangay? Madingarog nga gandar, paray. Kaanong lagi natang dati ngay? Second hand mo ngamin, paray. Nagano ti perdina. Mga nakangaminan iti barbaro mo ta pare. Kasla iti motor ko. Sa man ti mang pabusina, paray. Dito iti busina na. Sa gidam labasit. Okay ka. Di mo italtal mo unay. Deta. Ay na, nagmayatay. Automatic paray. Isumahit. Oh. Ay na, nagpigsan. Kadyak mo tinalmagan unay. Sinagid ko lang, paray. Mati nga ron. Wan mare, adda ka aruba tayo anak itaray. Sino day ta akaaruba tayo? Tay ngay, itay-pay amang mga kuday jay abusina mare. Marurudak, sapay nagpiksa. Ditan sa kantina di talaog. Kaslag palastog. Ay na, talaga mo't apuro na lalastog dagiti agmut motor dito'y lugar tayo. Kat no pasaray mariingak ititang nga tirabi gaputa nagtatagari ti lumabas a motor. Kastang road mare, linapdak nila kay ko amangala iti hulugan a motor. Ngem na panlatta na ngala. Nimat lakay kumare, nangala iti second hand a motor. Ita, saanin nga gandar? Ultimo busina na, saan pa yan amangag? Joy, umay ka man dito'y kusina. Joy! Apay nanang. Asino jay agpapaandar iti motor? Asino pa'y kuman, no saan ani tatang? Ibagaman kan kuha na nga isardeng na apaandaron day ta motor. Tanay, maringgura na. Ipaspasikat na ngamin kadagiti karuba. Ibagam asaan na nga ipasikat. Ingkay baga, darasam ta nagsakitan tilapayag ko. Awan matan ni tatang. Kanti motor na dito ruwar. Pinabanerber naman ang jabaro ang motor na. Ay, inak ibaga ka ni nanang. Ay, adamanan maungtan. Puunay mo't daytan. Kasano kuma, ama imas ko timangan. No addaray ta motor mo, asumanubli di ta kalsada. Sapay nagpigsa ti ungor na. Mangan kalaeng ka, di ba kay? Jak nga ron makapangan. Saan ka nga gungay, tanay? Agpugso na tayo na pwede tangiwat mo. No kasta nga gungit ka. Oh, nangag mo? Saan lalo manabas? Angam nagpigsa pa'y ti busina na. No apay, adito'y pailaang sangwanan ti balay ti pagbusinaan na. Hoy, no awan maaramid mo, mapankag motor iji adayaw. Ni pare ka rin din day ta. Iso nga busbusina. Nakita na nga may, bakit? Ni kumparem ariden? Ay, kundi lastog nga ilabas-labas na dayjay abaro ang motor na. Ang hulugan tumot lang. Agkalunkun kan itinanganan si Kajoy. Apay, saan tayo nga orayan ni tatang amangan? Saan tayo mat nga mo no sa di naman ang tinapanan na. Timanaw manan, tapnumapan na ipasikat jay motor na akabarbaraw. Isulang ka no ti addaan kas jay ang motor dito lugar tayo. Di na pa'y nabayadan. Kasta una yung ti panang ipasikat na. Imbes ko maamapan ag trabaho, saan taday ta agpaspasyar tar aramidon na. Kunak man numapan ka agsakdo. Madamdama ka day. Day tamanan motor mo o second hand ti tartarimaanam. Agmalmalam ka manan ditan. Naperdi nga raw, iso anas ka na tarimaanag. Kat, asino nga raw di mapan agsakdo? Saan pa'y anapakandagi di tarakan ababoy? Umanungig da. Inakto pa ka nay.
Adakat tinapanunot ko, anasaya at ang solusyon day ta problema am lakay. Ha? Solusyon ko na, bakit? Nagmayatay, tatulungan nak ni bakit ko amang panunot iti solusyon. Mabait lang, tamapan ko alaan, day solusyon di ta parikot mo. Sa bagay ni bakit ko iti mang panunot iti solusyon? Agkaramayat. Nalaing kay, ngagpanunot iti solusyon ni bakit ka? Oh, adoy, ipakitak ti aramidan ta. Kastoy niyo. Ne. Apay ngay, sinjam mo iti lighter na ito yung motor ko ba? Tap numalpasan tirigat mo, puuran tan. Ay, sana. Idapam man na ito lighter mo. Sumgad na ito yung motor ko. Idapam kunak na ito na Madanagan nak paray. Iso ajak unay pumampanaw di balay may. Kanya pa kadanagang. Jay second hand na motor ko. Puuran mo ni bakit kong baray? Sus, madi ano po oran na? Ay, kagarod kat paray. Agrik-reklamo. Ngay sulat ta kanong aminin tiya sa sikaswag. Jak pa'y matulungan kanong kadagiti trabaho di balay may. Ay kinudungdungom day dyan motor ake urekas jay asiken han ay asikasum data. Kanayon nagamin na maperde paray. Tasikan hand kit nga raw. No maperde di prino na. Sumaro no maperde. Di manabila na. Nakaw. Isumod lagay makagura ni Mrs. Mau. Ay, bantaya. Tamang ano sinjan na nga agpaiso paray. Ha! Anya ti araramid am lakay. Adaya ti paparamid mo kanyak. Kunak, mapan kagumatang iti asin. Anya ayapay lang ti pampanunutam. Pampanunutay. Awamay. Nagadayo ti turong dagita matam. Nagadayo ayamay. Nagasilag. Mulmulong langam day ta second hand a motor mo. Wine, natarimaan ka. Maganda rin ba kahit? Mala, ingka gumatangan iti asin. Wine, o sarek man na itang motor ka. Wan, darasam tapno mangan tayon. Agapantikan na ha. Ay, pare! Apay! Ay, dahito man motor ko paray. Saan mo nga agapanteng? Pinumaya mo ti andar na. Tinarimaan ko ngamin paray. Ang agusina. Ay, napigsa mo ta. Tibusina na paray. Tengga mga rob. Teta ti busina na. Mapiksa iti rugi. Inot ako mapsaot. Mayat mo tinay paray. Ay, One more time man ti busina na pare. One more time. Nay. nay, madya talaga paray. Ay, sus managbabayin sa akin ti busina ti motor mo pare ah. Bakla tibusina na to. Na ah. Sa nuwakitan nga yung makaaway. Ay. Sapay or-orayin ni bakit kung tiginatang ko nga say. Ay, kuha pare. Ituron mo ta motor mo. Nagbayag ka matan agim matang iti asin. Nagmotor ka pa'y madngarod. Nagnakala ko man. Aguray ka pa kahit. Ta istorya at tinapasamak. Denggan. O anya, istoryaam, kabayatan nga glot-loto ah. Idi na pa naggimatang dita kantina. Mayat pa yung tandar na dita motor ko. Agbusina pa yung ang hindi nakagatang ako ni Tiasain. Idi agawid akaw. Agandar may dita motor ko. Saan nga agapantay? Kat, second hand nga raw. Katap na awanan ti problema. Lighter manahin dita yawawat mo ba kahit? Ingkan puuran, dayjay salbag a motor. Ha? Tauray siyak, maumak matan. Awan mat serbi na kat. Gatang kaagatang iti pyesa na. Ang saan matlata matarimaan. Ingkan puuran. Ne, si Kamat, papanam aya, tainal daw ka nga awan dito'y balay. Di talaga nga. Apay ay ah. Di ka lang makatal na dito'y balay. Manipod idinaaddaan ka iti motor. Panaw ka, panaw. Ay, nagado ka nga minan na pangibabaw na amaw. Ibaon na ka mapanaglaba. Agbayad iti kuryente kanda naw. Nung ka. Naa, kat apay anak ka helmet ka manan. Saan ka mat nga ibabaw na? Ada pa panak, di takaruba. Ay, bakay.
Ikanak man iti paggasolina. Kita man day ta. Siyak pa'y ti pagdawatam iti paggasolina. Ay, oo na yun. Ure 100 pesos lang. Bakit? Sige, agsubli ka adagos ha. Wait! Ay namare, oray siya, kat agsakit ti ulok iti dayta second hand ang motor nila kay ko. Taapay, Mare. Kano'y sulangan ti paggasgastusan na. Gatang-agatang iti piyesa. Kat na oray nila kay ko. Agkaradawat, iti igatang na iti gasolina. Gastos ti maadaan iti motor, mare. Ay talaga, gastos. Kanayon apatarimaan nila kay ko jay motor na. Di na pa yun masangot itumulong. Nilakay ko mat, kanayon arumwar. Mas daawak nung sa dinulaan ti papapanan na. Ay katsiputam amare. Amangan matno dumagdagas nila kay mo di ta biglang likaw. Ay wanan niya. Ado kat tinapipintas a babae dita. Imbak man tamalagip mo, Mare. Siyak mare. Pampanunutak nga ilako dita junk shop day ta motor nila kay ko. Puunay kamatan ta junk shop. Kaya't mo asawan, ipir kilo mo. Joy, apay ang nagladaw ka nagawin. Ado din naramid may jay school. Kasta ka na yung tirason mo. Nanang, atay bagakan ka. Ngam di mo ibagbagakan ni tatang ha. Anya dayta. Nakitak ni tatang anak ka motor, ijay sentro. Ay naanak ko talaga kasta ni tatang mo. Pasyar a pasyar. Adda nakaangkas a babae iti motor na. Anya? Wala nang. Nakitak nga intulod na di babae ijay video yan. Sigurado ka iti dayta nga imbagam? Wala nang. Talaga nakitak. Nakitang tupay dagiti babarkada. Ay, di na pa'y nabayadan dayta hulhulugan ang motor na ar-aramaton nan iti kalukwan. Ikamot ngamin iti pagbayad na. Impawasin ko tayo motor ko. So, adinak ko sila pa nakasta. Impawashing mo? Gawin! Nakapitpitak tupay. Aguray ka, mabit lang. Saan ka pa'y apumanaw? Taado ti kayat ko amaamuan kan ka. Apay manan. Anya dayta, Dayta nga. dayta nagsinan lipstick di takwilyo ti badong. Ka-style na mo ta. Kano na bayag daytan? Kano si kapay tigim matang? Awan ti malagip ko aginatang ko akasta badong. Nag-chicks ka anya. Hindi na kwilyoon kasla kayat nak mga adanugan ay. Kayat ka adanugan. Ha? Ngam gaputadyak ka bailan. Amok asyak tumitla ang ti masaktan. Iso asanan. Ha? Ang mga numatukol pa'y dayto ima. Ha? Anya manan basol ko. Agdamag ka pa'y lang. Kano nakita na ka ni Joy nga adda nakaangkas a babae iti motor mo. Sa dinong tinakakita na. Ijay sentro. Intulod mo ka no jay babae. Ijay video yan. Kwa. Bakit? Oh, makitam, lumablabaga kan, gaputapud no? Itak agulbud ka pa'y? Nanang, tatang, ada tao. Ha? Pagurayong pa'y laang, tagsarsarita kami kinitatang mo. Ay, ang mga nudya kumpare. Diyan singsingem iti motor ni tatang. Agur ura ijarwar. Ay, kwa. Ninanang mo ti sumangaw. Sana siya. Na, apay asyak, kat sikat agus usar di ta motor. Pero si kamot yung ululog. Tsak kayatin abayadan. Anya? Ay, di ka man agangaw iti kasta bakit. Aga pa kayo manan. Agur ura diyan singsingem ijarwar. Ibagam, amapan kunto isubli ijay opisina da dyan motor. Ay, kwa. Saan? Saan? Apay nga subling may bakit. Ha? Anya kalaki din. Siyak lang arodan ti aggas-gastos amang hulhulog. Agar aramid kakiden iti kalukwan. Ayawanan, magmagnakan, saan kan ngagmotor? Apay nga, magmagnakamatin paray. Awan motor ko, tayo sublin di bakit. Ura yung motor ko paray. Imperkilam ni bakit ka? Awan mo tiyan mo ka, basol ko. Awan mo ta talaga basol ta paray. Apay akastoy na ito'y misis ta paray. Awan konsensya na. Kung gano'n ka? Awan asida ka na ta kung namgidi paray. Mga pasangay. Dungdung wag niya motor ko.
Uray mo di motor ko, paray. Uray no sikanan lang. Love ko na niya, paray. Ay, paray, panawan ka tayo nakagtrabaho. Ay, wala, paray. Ay, Mapana magtrabaho, paray. sige, agsinatang ron dito yan. Katuwa na, paray. Magnata na mapanagtrabaho. Uy na, tawa mo motor taan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusa ang tibay sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Lakay! Lakay! Hmm, Bantayan man day ta impritok abangos di talamisaan. Ang mga nukalungan dya pusa. Wing, nagluto ka lang, tamangan tayon. Saan pa'y anagburak dito lut-lutwak ka na tang? Siyak ni makamaw, di ka madanagan. Ha? Ay! Lakay! Dyan nagdak ka na pusa! Iguygoyod ng tipos ti prito ang bangos! Magluko na po sa, ay nang tayo walis. Ay na, darasam ana eh! Itarayin ng ti bangos! Awang mo pang basibas ko, nangi kabila maya. Ay, awanan na! Nakatarayan dya pusa! Intarayin ng dya ipos ti bangos! Akin pusa ay day jay. Kawan ba pusa dito balay? Pusa dagiti karuba ha? Ay, no! Ay, di na ko silapan ah. Ay, kasano? Kunakmat nga minabantayam dya bangos! Angam sa bali mat aramidam! Ay, tumaniks kamot dita! Basol ko manayin. Kat, asino nga rod, aking basol! Day pusa nga kakalong ah. Oh, saggay sa takuma iti sidaan. Kukwak ti ulo. Kan sidaam jay ipos. Ngam gapo tabi na ibay am nga intaray jay pusa jay ipos. Awan ti sidaam. Ay, marurudak iti day jay pusa. Di tadakkel abalay ti paggapgapuan na kat. Iso apat tsak apusa daday jay. Apay abay anda ay nga umalati ket amuda nga kakalong. Kat, apay nga roday tawalis nga igam mo. Ay inak ko mabirukon day ta pusa, wenno tuntunak ti akin ko ka. Tay bagak nga ikulong da. Tuntunom pa lang, kat di ta nga rodakkel abalay ti paggapgapuan na. Basol day ta pusa. No apay adigulangen ti sidaet. Madam, Oh, apay. adain sangpod ni Mau-Mau nga ipos ti bangos. Ay, katnapan manan nagkalung ah. Ay, makin balay nga tatinapan naman ang nagkalungan. Nagado ababalay dito eh. Malas da, intaray ni Mau-Mau ti sidaan da. Nasaya at matkit di, tapno saanan ang masapol nga igatangan iti cat food. Sa bagay matkit di ah. Anya ma'am, ikulong ko ka din. Ay saan? Bye-bye am. Saan mo nga ikulong? Mapanak man kit di ag-exercise ideruar. Kalyawan da ka, nagiti aglabas. Nagsiksikay tinay takawas mo, ma'am. Shorts kan sando ko naman. Ay naabay am ida, balo akmatan. Makita ka la pusa, masibasan ka. 1, 2, Ay, nagsiksin ti agik exercise. 1, Medyo karo ba minsan mo dito abalo? 2, Si Mixi mo tay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, apay, anya ti masapol mo? Nakita na ko. Ay, akwa, awan. Deborah tinagan ko. Apay, nalipatam. Ay, Dibura. Kaslasaan mo't akas ta tinagan mo, edi si bibiyag pa'y nila kay mo. Deb tinagan ko, idi. Ngam gaputa kayat ko nga agbalin akas kaseksi kanyak tinagan ko. Inaramid ko a Deborah. Ay, kasta, Dibura. Adda H.E.J. Udi na. Ay, kasta gayam. Ibalikas mo, Deborah. Debora. Kasday. Ala, umunag ka. Tao may kagkape. Ay, ada birbiro ka kit apusa.
Malao mo nagkakit din. Lukatam day tagit. Tao may muraman ang dyan na ingal akapeme. Ay, apiki din asan. Kaya nakasiksiksi ka. Di makal mo basit ti balayo ko nila kay Mau. Inaramat ko di pensyon nila kay ko. Ay, isuday ta di po sa birbiro ka. Ah, agbirbiro kay ti pusa. Wine. Iso anak kaigam kay ti walis. Ano kinalong na matasidaan niya bangos? So kasta, ijay balayo tinaggapuan jay bangos nga intaray day tapo sa mi. Ha? Nakita kat jay maid ko. Kaya't mun samat abasibasan day tapusak. Ay, saan? Apay abasibasa ka. Nakasiksik ti akin kukwa. Ah? O sige, mabit lang nga rida. Itimplaan ka iti kape. Uno, agistoryata pay. Mabit lang tayo timplaan ka iti kape. Tagistoryata man. Nagistorya kami ka na. Ay, kasano ngayon ni bakit kung agurura iti balay? Ka? Nabiro kam dya pusa. Di tamo ilagayam ti ayam na ni. Nay, inananong ngay. Binasibas ko Oh, kasla saan mo't anaan ano dahi ti walis a pinagbasibas mo? Ay, matay mo't ano pigsa. Saan siguro nagsublipay dito balay dahi jay a pusa? Ay, win. Takabuteng na ko. Ay, isukat ajak kayat kagtarakon iti pusa. Takas jay nga rod, agkalong. Ay, agpada tabakay. Jak kayat ti mangalong apusa. Nasaya at mo't no binasibas mo. Saan nakita dya akin ko, ti panang basibas mo? Ay, awan nakakita. Sigurado ka, oh? Ang mga nuumay dito ay kat pagsasawan na ta. Sana mapasamak na ita. Ingka ka aglutom. Tanya ti aramidam? Ay, kwa. Ay, adaman tiksak akong pare. Kumpari nga rod ti teksam saan ako mare? Wen, kumpare. Naglawag ako nakakumpare. Hay, mau, ayan mo. Ma'am, awan mo't ni mau kat nerabiin. Ay nanapan man siguro nagkalungan Ay, adan tumanan umay agreklamo dito'y balay, kaslay din na minsan. Imay ni JR, di asawa ni Nora di takaruba. Wan, imay nga agpayso kat adda awit na awalis apang basibas na kumaiti pusak. Ngam di namot binasibas. Ay, wala, tada ka. Nakita na dahi takin na siksiyaw, madam. Nagbaliwan ati panunot na. Iso abay amlaang ama panagkalong ni Mau. Saan mun abiruken? De, rabiin. Ang makitetext ka pa ilaang. Asino aya ti kacachat mo? Ay, maturog ka man. Kumpare ti kacachat ko. Kitakman? Maturog ka kunak na Di mo kaya't nga ipakita kanyak, Ay, babaim siguro dahi takacachat mo niya. Anya, babae nga bagbagam. Ne, adagkal kalong ijay kusina. Ay, dahil samot tayo pusa na di tabanger. Ay, inkakitaan. Ay, way, inakitaan. Ay, kunak man no binasibas mo dahi dya pusa. Nablunsa pa iti pinang basibas ko. Hanggang na, nakaungar man ay. Ala, inkangarod kitaan. Ibusen na dyan lutok asidaan ana ay parabaw ijay lamisaan. Sa pailitsun siya dahil dyan. Ay, sus! Sus. Kinalungnan dyan si daan. Ay, partakam inkakitaan. Umunag ka, JR. Ay, jay po sa'yo. Kinalong na di si Dan Malitsyon. Sapay na gado. No kayat mo, sukata. Sukatam? Katuan, ala, umunag ka. Anda dito'y aya di pusang ngagkakalaw. Adda ditoy. Iso nga umunag ka.
daw matgaya man. Ay, nay, ayan nga nilakay ko. Awan ba't dito'y abay ko? Nasa pangataan nagrein. Ison sa di aglut-luto, ijay kusina. Nakman kitaan? Nay, itaman pa'y nagsapa ka ang nakareeng lakay. Ay, Kan, paras time, asi ka tinagluto. good husband ko naman. Nagturugam, idirabi eh. Ni, medyo silid ta. Sa dino kumapay mo ti sa bali pagturuga mo. Kaslaawan kamay. Kanya laki din. Agtag-taga-inap ka man ako nakon. Ayan nga dya imparabaw ko alityon dito lamisaan, idirabi eh. Kinalong nga ron tipo sa dahi bangir. Kunak man no idibimbangon ka kat binasibas mo dahi dya apusa. Sinurot ko pa jerwar Kat, nasurutam. Saan nga ron? Inaksamot ka sa rita dya akin kukwa. Ni, kanya ko maibagamay. Ay kat ikulong da dya pusa da. Taperhuisya mo't ipapaay na. Sakto latan, timapan. Sige agam awan mo't timapaspasamak. No si ka timapan makisarita. Agsublimot latta nga agkalong dahi dya apusa. Ay, isungarod ama panak to manan makisarita. Siyak ti makaam mo dito, problema. Sige. Lut-lutwak asidaon ti kalkalungan na. Ay, marwaman Ay na, relax ka Ay. laeng. Siyak ti makaam mo. Saan mo nga itulbak day taridang? Taapay, ma'am. Delikado dagiti umay agtakaw. Ken, rumwarmanan ni Maumaw. Mapanagkalong. Nakababay no adamanan ka arubang umay agireklamo ken kuana. Ala, itad mo kanyak jay tulbak, tasyak ti makam mo. Adtoy, madam. Dayto jay tulbak ti gate. Ken daytoy mati aglatlati atulbak ti main door. Sige, ingkan maturog. Nagsapa pay laang, madam. Kayat ko pa'y mati agbuya iti TV. Inding ka ni jay silad mo, agdengag kalangan iti radyo. Saan aya, naasum kay ti drama? Ha, uwan, madam. Agdengag aklaangan iti radyo. Tapno saan ang makalong dahi ti karni ti baka anabati asidaan. Ikabil ko lang dito ref. Siyak ti makaam mo, no, adan to manan di po sa ngagkalong. Ay, awan mo't timar aramid mo. Agsubli-subli mo't lata jay pusa nga agkakalong. Iso nga iref ko lang dahi tinabati asidaan. Ipapudot lang iton bigat. Kung muna ako na maturog. Sige. Saan ka nga ag-text Na, Jak kayat ti madisturbo gapo itilawag dahi ta silpon mo. Iti pan naturog ko. Wen, di ako nag-text. Nakaturog ni bakit? Mayat ti turog na ita. Taawanan ti agkalong. Ken awanan ti kalong di pusa si daan. Tanakalit. Anya day dyan nga uni? Saan mo't anatin nag-akaldero? Kaslan na lukatan ari daw. Awan nila kay ko, dito abay ko. Inakman kitaan ija kusina. Ay, talaga asabalin ti agparparik na kanya ka. Nalukatan tiri daw dito kusina. Sino nga'y tirimuar? Diyan nga tapusa? Kita man? Nilakay ko ba? Nakapuraw at t-shirt, kan nakapadyama. Ay, sa dino ti papanan na? Ay, surutak man ti salbag.
kalong. Isadya kon inlak day taridang. Ala, umunag ka. Ada ka dito J pusayaw. Awan ditoy. Ngam siya da ditoy. Meow. Uy, nagmayat adang ganti pa nagmiyaw mo ah. Meow. Meow. Eh, apa mo yung damit ang t-shirt ko? Sa dino ti mapalanta. Good. Igay na panantamot na ang idirabi ang kan idi namin sa narabi. Ah, nini. Anya day J a klase ti miyaw. Basta makaungumay. Ay. Ano tan? Si kagayam tagkalkalong salbag ka! Anay. Di nakakapuran iti walis nagsakit. Kakalong! Ay, anay ko naman ay gusto. Ay, ilawid mo day ta asawam. At dito'y balay ko ti pagapaan nyo. Anay, iba tambay takwil yun na anay ta t-shirt ko tani mapisang. Ay, naglawa lang aro tayo. Si kamot gayam tagkakalong bang apasibasan! Ginargari na aron ni Dibura. Kad, nagpagargari ka mat? Dahil pusa nga kakalong. Mapanmanan iji balay. Ay, awan bibiyang ko iti dayjay apusa. Ha? Sikat ipakibiyanga. Naminsan lang, mate. Anya kalakit din? Nasawaan kan? Ngam addala ang babae anang gargari kan ka? Nagmayat kamutan o dagat? Ay, nini. Aging kakadit aglawag, asir mo na nak. Makatawan ang makangag kakanyak iti sirmon. Ay, sus. Ay, saan aba katawan? Ah, May mayat sa nutong palbiyag kat makangag kakanyak iti sirmon. nagtao tayo asir mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ay na, nagmayatan dito'y nangipanam kanyak a restaurant. Social kan bongga. Special ka ngamin para kanya. Nagmayat ti sumurot-surot kan kanog biyahe ka. Ay, makapasyara. Ang sana ka na yun ah. Tama nga no maamuan di bakit ko. Ay, napit maraming na kanya. Silo sayan, bakit mo? Wadagi pulong. Kung makakita ka datang. Ay, wingayam. Kaya't ko asubuan na. Tasubuan ka mo. Ay, baka panigyos. Ang mga noda makakita ka datang. Delikado. Daytoy laeng, coins tinapasadam. Coins nga mate. Adamot papel na. May sa abainte. Jida duma coins. Sagpipiso pay. Ay, matumal nga rin ti biyahe. Apay ang natumal, kat panagi-eskwelan. Umanay mga ikatang itibagas daytan. May sa kilo lang abagas ti magatang daytoy. Anyang iti sidaan. Ay, kwa, Jack Mangan, napsugak. Ha? Imbagkan ka tanang restaurant ka manan. Da kami ngay kadagiti anak mo atallo. Ha? Nga agururay iti isang put mo akwarta nga igatang mi iti kanon mi. Sursurwan nyo ati agtipid. Imbagpaykan ka pare. Tada oras mo amang washing iti ipaspasadam a jeep. Kababayin mo't Jack wasingan maray. Mga opisina, kin estudyante dagiti pasaheros ko. Ay, nilakay ko. Nagsadot amang washing iti jeep na. Nakataptapok. Saan sapay anak karing maray? Saan pa'y nga rod? Imbes ko maamariing amasapa, akaskan ka. Tawasingan na jay jeep. Mayat nga mintag pasada masapa maray. Tado ti pasaheros. Adumot gayam, ngam nagbasit ti yentrega na napasadaan na. Ne, apay nga kit no kadag biyahe, kit mapuno mo ti jeep may. Amang ano da kayo lang, pare. Amin kami maray. Makitkitak tupay, kit mapuno akanayon di jeep na. Apay nga ta ako na anatumal ka no ti biyahe ita. Nagmayat ti biyahe maray. Tado ti pasaheros. Ay, addan sa kalukwan nga aramidan day je alalaki Ay, kasapulan nan samot ti konduktor. Saan nakasapulan ti konduktor maray?
Nung nabayag ka na driver, kabisado maamin na. Sikat ti driver, sika pa rin ti konduktor. Mangalala ka lang iti konduktor. Kupitan na kanto pa ilang may. Kan iso pa susildoam. Sa bagay matkit di Ibagam ka ni kumpare, agalibtak nga agbiyahe. Ay no, nagadok ti pasahero si Tamaray. Dahiti laang ti maitadyo abalon ko ang mapanag-eskwela? Dua asa nga pulo? Bingay-bingayan nyo jay adda akwarta. Tani, talo kayong agis eskwela. Pamasahik laang daytoy. Ayan na nga iti pagmeriendak. Iso nga rod nga imbagakken ka ang mga laka iti pandesal. Ta iso pa lang ti merienda numabisin ka. Pandesal? Manungal daw ang nakadulin dayta pandesal. Nakatangtangkanan. Inutan tayo akan kanen numabisin tayo. Nala, ingkakit din ag eskwela. Tani, maladaw kan. Anyamad tan. Ay, aglugan ka ngamin iti jeep ni tatang mo. Tapno makatipid ka, kat adda pag merienda. Papanakagpasadan ba kay? Ingkan, itay kumapay anyat orasan. Makabanog ti agpasada. Apay nga hindi kumparim alando. Mariing iti masapa, tapno wasingan na jeep na. Masapa mutlata ang mapanagpasada. Hindi nakman ay kumpara kang kwan. Taapay asaan, kat agpada kayong mata-driver. Ado ka no gayam mo ti mapasadaan ita. Ado kanya na Uray si kakano. Kanayon kano amapon no jay jeep mo. Oh, patsyag. Among mo di kumpare ko. Nalay nga garamid iti sao. Ay, ingkakit di agpasada. Kat namnamaak adakkel tutiyin trigam anapasadaam ita. Na, una yun. Ay, awanan ti balunan dagiti ubing. Ken awan mo ti bagas. Kayat mo nga rod nga agbisin kami. Love, at dakan. Itay ka pa nga ur-uran mo. Abay nga okay na. Kut mamimis ka gaya. Kin kayat ko ti sumurot ken ka nga agpasada. Mga nada makakita ka data. Awan, di ka madanagan. Mapantanto manan agday kijay nangina a restaurant. Nagsiksi ka ita. Mini skirt lang dayto ino. Nakapigpintas ka. Ala, inka nga ruda nagpasada. Unay mo daytoy ajipay. Ta ditoy pay muting ti kalsada na perde. Kapilitan nga orayek ti pa lumabas. Ta parag. Ta iso ti paglugana ka mapan gumatang iti piyesa na. Ay, anta lumabas. Para! Para! Ay, pare. Nanano ka jeep mo? Ay, adda perde na paray. Makilugan naman. Aging gay ilay ta gumatang iti piyesa na. Ano? Okay kaglugan ng pare. Ay na, imbag tanda ka paray. Punasaklaan day talingkat mo di tamuging nga. Hindi patpat lang ta nakalugan ti kumpare. Maan-ano ko may makita na. Agbirok mat-ay itinus na. Paray, isardag mo ni tayo gay. Paray, para! Para! Amo dito ang driver. Anda kami chicks na nakatukaw. Hindi naman magag, tipo konti pa sa heroes. Paray, paigin mo! Isa ka! Para ka nung hangin. Kastaya. Ay. Nagagayon yung pagkatahang iti piyesa paray. Ay, Ilabos ako. Eh, sus. Ala, bumabakan pare. Anya manan daytoy asidaan. Daytoy pinagtakak akamatis nga adda bugong na pagisawsawan iti ugot ti kamote. Amok ananang, ang apay akastaman ti si datayo. Ay katawan mat ni tatang yo. Oh, anyat orasan? Agpaspasada pa ilaang siguro Agpaspasada ngam sumitngeten. Ngam numangted iti napasadaan na barbaryalaeng. Ni, apay asak ti pangibagaan nyo iti kasta. Ni tatang Ne, adasing mangpot a jeep.
Jeep ni Uncle Tinong dayjay. Madlaw ko ti ungor ti jeep ni Tatang. Anya ti ungor ti jeep ni tatang mo ay. Kaslagsa sa igdag abakat. Pare, si kamot gayam ta si Mangpet, kunak no nila kay ko. Tinarimaan ko ti jeep ko, maray. Kasi mardeng kiti na dyan, tinga ti kalsada. Aya, Isu asana ka nakapasada, tinagmalang. Himbag pa ni kumpare tanapon-pon no jeep na, nagsubli-sublay. Isu sigurado nga do, tinapasadaan na dayay, maray. Agsida kayo matitilitso na. ay, barbarayan tuman ang tiyawat na kanyak. Maray, at ibagaking ka. Di mo ibagbaga asyak din ng ibaga. Ne, anya day ta pare. At nakita nga ubeng, kinsiksi a babae katugaw na ijajip na. Anya? Sige, ituloy mo pare. Ay na, punpunasan na pa ay tilingit na maray. Anya? Isumot lagayam abarya-barya lang tiyaw awat na kanyak. Yung maray di mo ibagbaga, ngayon bagaking ka. Wen pare, gas-gastusan na lakit di jay sexy a babae nga imbagam. Abay, nakapanimig ka di talamisaan ba kayo? Aday ta tinapasada. Coins manan? Di mo tagibas si tendagite ko yung ado dayta. Ura ikilom. Rabi ikan anagawid. Coins lang tinapasadaam? Nakapoy ti pasada. Anya nakapoy? Kat napumpuno ka no jay jeep mo ang nagsubli-subli. Nagkuna, langsot ti agibagbagay iti dayta. Ni kumparim atinong. At dapay ka no katugaw mo as sexy a babae iti sango amang pumpunas iti lingot mo, ha? Anay, di mo lang pinusin ti lapayan ko, anay ko. Isugayam ti pangigas-gastusam iti napasadam, ha? Anay, mayusin na ti lapayan ko, anay ko. Nagrigat lang aron ti panagbiag tayo, ngam agbabay ka pa lang. Bilangak na gito'y coins nga inted mo. Bilangan Nagsakit ti lapayan ko, anay. Masapa ta amapan agpasada inton bigatwan? Anya masapa? Masapa ta! Nanggag mo dyan bagak, ha? Kaya't naasawan, duwata nga agpasada. Sumurot ka? Masapa ta kunak lang arudan. Di ka di makauawat. Hey, kumaray. Apa nga ita si kamot ti mangwaswasing na ita jeep ni paray. Wan pare, takadua man nga agpasada. Dua kayong agpasada, maray. Wan pare, iso ti driver, syakmat ti kondukot na. Anya, kundukaw? Wan pare. Sa balin sama dita konduktor, dita kondukot, maray. Ay, sabali talaga, pare. Mala, ituloy mo awasingan dita jeep ni paray, maray. Itan sa laeng mo ita mawasingan dita jeep. Si Mangpet kamot gayamon, my darling. At ni misis ko dita jeep ko. Iso na dyan nakatugaw dyan sa ngwanan. Apaya si Muro. Doa kami kanong agpasadan. Isunti kong doktor ko. Mapunasan na nga taday talingot mo. Sana. Iso ti agsingin iti pasahid ag iti pasahiros. Lakay! Umay ka na! Inakon. Ay, ayaban akon. Ay sus, kabutang nan samot ni bakit na. Paandara mo aday ta jeep mo. Anya nga iti aramidam. Sumurot ka talaga? Itayak pa na agurura iti pasaheros ditoy. Damagan pa laang. Oh, aglugan kayo na. Ijay eskwilaan, ijay palengke, ijay simbaan. Umay kayon. Ay, sige, umay kayon. First trip da itoy. Naglaingan nga gayab ti pasahiros ti kong doktor ka. Sige, agpadandan kayo Tapno adda pagtugawan, dagiti daduma. Awan, umanay. 30 amin ti agtugaw dito ajit.
nagbibiyahe. Isa nga gasot, 2 gasot, 5 gasot. Anya di ko na? Ito yung lingat ko na. Punasa mo na. Agtudtuday. Ay tamo bilbilang iti kwarta terarang idan. Ay kat po nasa mutan Di nakman ipadpada ijay chicks mo nga agtugtugaw lang dito abay mo para punas itilingat mo. Ada ang parpara nga estudyante. Ni, adu da mo gayam. Sardingam ida na. Sige, sarda nga. Ang lalaki din eh. Ay na. Nabatad, alitsyonan ti sidaan tayo inton madamdama. Lakay! Wow! Lechon! For the first time! Oh, kita man lakay. Naragsak to'y anak mo ang makaraman itilitson. Ala, ago makaamangan anak ko. Naibos ka din, jay ugot iti kamote jay likod ti balay nanang? Nasayaat mo't na naibusan. Apay, kasano ang nagbalin alitsyon ti sidaan tayo ita nanang? Kit, kundukot ni nanang mo ah. Nagbalin kan akong doktor ni tatang? Kundukot. Sana konduktor. Imbulsak amin ang napasadaan na anak ko. Ada pa imbulsan ni tatang mo. Ang dinukot ko amin. Diyala ang panggasolina na timbati. Ay, naglaing nga agdokot ni nanang ah. Kundukot gayam. Uray siyak tulat ng timapanagpasada no bigat. Nagkunakan ka. Awan aramidok dito balay. Iso asumurotak. Kasapulam ti kundukot. Tapno saan mo agastusan iti sabalitin na pasadaam. Anya agastusan na iti sabali nanang? Di mo patpat yan ni nanang mo, nalaing akong dukot. Ay, anya lakit din nila kay ko ababairo, aya. Kasapulam ti kondukot. Iso nga umayak manan. Masapat ang agpasada inton biga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Nagsweldo akong Gigi bakay. Ay, I love you, Dan Lakay. Aw, adto'y tisweldo bakay. Ala mo. Ay na, agyaman na, Dan Lakay. Adaman in kwartata. Uy, bakit? Igatang mo iti masapsakol ta dito'y balay. Anya ti kayat mo agatangag, Lakay. Si kalatan ti makaamaw, GJ bakay. GJ bakay. Api akid-akidayan na umatun, Lakay. Nakadigos kan? Bakit? Itay-pay, ah. Ay na, umay ka nga ro din bakit? Ay, di nakiguyod, Dan. Anya kalakit din, aya. Pasig mo't aping ganti ginatgatang mau GJ anak ka. Wu, nanang. Nangina dagiti a klase ti pinggan. Imported. Unangom nagadun ti pinggan yaw anak ka. Pang-dispila ang dagita a pinggan, nanang. Anya, i-display mlaang dagita pinggan. Wu, nanang. Koleksyon ko dagita a pinggan. Nagpipintas, saan ka day? Nagpipintas ngagpaisaw. Ngam napintas mo ti presyo na. Agasam nga iday taginatang mo. Nagadaw. Anya lakit din ni nanang. Anya kumano nagado? Koleksyon ko nga ron dagita. Saan nyo latan nga ikaskaso? Imatang ka kadi itinaima sa sidaan ka, GJ bakay? Ha? Ako nagkurang giswildom, Lakay. Anya nagkurang, kat nagadoyentad ko aswil daw. Inggatang ko ngamin iti nagado a pinggan. Anya? Gimatang ka iti pinggan? Ngam saan ka gimatang iti kanentang? Di ka din akong ungot, Lakay. Umay ka man kiti. Ha? Inagkanak, JJ? Di kan akong utwan. Taagasak ti pungtot mo. Babaan, iti agad ko. Bagay, nagswilduwag manay. I love you, Dan Lakay.
Aw, adto JJ. Awat maun ti sweldo. Napudot pa'y dayta. Ay na, talaga napudot pa iti sweldo Kad-adaw iti bangko. Wen baka. Igatang mo dayta iti masapsapol ta diti balay. Oh, anya ti kahit mo agatangak lakay. Ay makaamukan, JJ. Si kangamin ti budget officer diti balay kang. Sige, daan lakay. Siyak nga ro ti makaam mo. Gatangak ti kayat ko. DJ, mayak man. Ha? Apay anak lahat kayo, tatang. Anya dagito nakakartaon? Agdoduma a klase ti kasirula Anya? Pangaramatam ka dagito yung kasirula? I-display Una yun, Gigi, anak ka. Nagadong tinaka-display dito yung balayaw. Di ka lang maumuma nga gagatang ka dagito. Anya lakit din ni tatang. Diyo ka din dilawan ti makikita yo. Koleksyon ko dagitoy a kasirula, tatang. Dahil talatan, ti pangip-ipanam iti kwartayo nga gasawa. Anyat gagarayo aya dito'y balay. Dumawat ako may ti sibuyas yaw, tanaybos ti sibuyas iti balay. Awan sibuyas mi tatang. Tsak pa'y nakagatang. Anya, nakagatang ka iti nagduduma kaldiraw. Di ka nakagatang iti sibuyas. Anya lakit din ni tatang. Di kay ka din agungat. Awan sibuyas mi nga ron. Yung kaila dumawatan ka dagiti ka aruba. Siguradaw anaimas ti sidaan ta itang JJ. Kompleto ka jentad ko asweldok ken ka. Pasensyakan, dan lakay. Naibusan di kwarta nga inted mo kanya. Anya? Idila ang malamkalman nga inyawat ko ken katisweldok. Ita, naibusan. Nangipanam ngay. Inggatang ko amin iti kasirula. Anya? Gimatang ka iti kasirula? Kat adamat kasirula ta? Koleksyon ko dagi a kasirula, lakay. Kaya't mo asawan? Awan ginatang mo asidaan ta? Awan. Anya? Kasano nga rodan nga, hindi ka nanta, Jijay. Ala, di kan agong ungot lakay. Agkan ka man. Inagkanak iti bibig bagay. Di kan agong ungot wan. Agasa kunti sakit tinakam mo kanyak. Oo wan. Agasa. Babaan iti agag. Nasaya at panadanon ka dito'y balayaw, Gigi. Apay ka di, babet. Umayak aglako, Gigi. Anyat lakom aya. Ati makaagas akape. Anya? Makaagas a kape ko nam. Wen, Gigi. Miracle day to a klase ti kape. Anya nga iti maagasan na dayta ang kape. Ado a klase a sakit ti maagasan na. Kas kuma iti sakit ti puso, rayuma, rurusukan, high blood, diabetes, kandad tumapay. Agraman sakit tinaka, maagasan na. Anya? Nabilag gayam dayta a kape. Wen, Gigi. Saan lang ang makaagas dayto a kape? Adapay raman na apagpasalagisan. Anya pagpasalagisan? Pagpatib ka iti tultulang. Anya? Isu agumatang kan iti may sa abaks. Nalakalaeng. Manungay ti may sa box. 3,500. Ay nagninamot tan babet. Awan kwarta kakastay ta. Ay na, mabalin mo met nga utangan ti daduma. Basta agpauna ka. Mangi-advance ka. Kat, manungay ti ipaunak. Mano ti kwartam aya dita? 1,900 laeng. Mabalinan. Bayadam ton di daduma no addan kwartam. Isu nga alaumon daytoy akape. Nay, apay na ito ang kape at tinimplam, JJ. Pangpasaranta ka no dayta lakay. Anya pagpasaranta bagay. Ngala. Igopom ket din lakay. Makapasaya at daytaken ka. Ay! Anya klase ti kape na itaw eh. Sabali ti raman na. Umalsam. Herbal nga ro dayta a kape. Agasan na tinagadua sa cake. Ibusum amin dayta lakay. Tapno saan amasayang ti pinanggatang ko. Awan mo't nagbaliwan tirik nak, JJ.
Sa anak mo't asim marantang bakit? Masapul siguro nga ado ti inumom a kape, tapno sumaranta ka Kano pang pasaranta ka no dayjay a kape? Sagmamano aya day di akapay. 3,500 nga rod. Anya? Na iturid mo ti gimatang iti nagngina akapay, Jijay? Wala. Saan abali ta makaagas mo dayjay a kape? Amnya laki din ni bakay. Kumkomporme iti katgatangan na. Nagngina mo tinday jay akapay. Anya dagita lakom atong. Badbadaw, GJ. Ada badbado ti ubeng, ada mat badbado ti natangan. Branded mat dagita abadbado. Wan, GJ. Sikanhan lang dagita badbado. Ngam nagpipintas da pay. Ipaukay-ukay mo nga rod dagitoy atong. Win, GJ. Mangkita ka ni ti kayat mo. Wen man atong. Nagado ti pagpilyan. Mangkita akman nga rod, bareng ada makurso na daa. Mangantan bakay. Mabisina ka naggapo iti trabaho. Ay, lakay, awan pa'y nalutok amakan. Ha? Kapay ngay. Inggatang ko ngamin iti badbado ti kwartata. Anya? Inggatag mo iti badbado ti kwartata? Imbis nga inggatag mo kumay ti kanenta? Sana bali at a branded na dagiti ginatang ko. Anya? Oo, kitaam kitaam da ito'y supot O, adto'y nakasupot da amin O, aday ta. Aha! Nagdakila supaw. Nagadunday ti abang-badaw. Kitaam ngamin alakay. Bado tati ginatang ko. Nagadulang nga ruden ti badbadaw bakay. Gimatang kapay lang. Di ka din agong ungat lakay. Bado mat dagita. Iswasan sayang. Pagan anok ngay dagita. Jak mo't makan. Di ka din agong ungat ko nakmat. Badong agpaisaw. Ngam saan tamat amakan dagita. Anya laki din ti kastoy abiyag aya. Agkan ka man langan. Inagkanak jijay bakay. Wan, lakay. Agkan ka, tapno mapunas ti pungtot mo. Anya ngay dagita lakom, babet. Pagapros iti sakit abagbagi, Gigi. Makaagas day ta pagapros? Wen, ado ti maagasan na. Isapsap pumlaeng iti nasakit apaset ti bagim. Agimbag ka adagosan. Talaga? Kat, manungay ti maysa. 2,500. Nalakaday tan. 280 original price na. Aya, No sikat ti gumatang, uray 2,500 latan. Taam-am mo kamot. Kun nabayadam mo itong balance mo kanya. nan, gumatangak man iti maysa ti isapsapok kanila kay ko. Wen, Gigi. Sigurado ang magustuhan ni Danday to'y apagsapsapo. Anya ti inaramid dito ni Babay, DJ. May naglako iti pagsapsapo nanang. Anya ngay dayta. Maagasan na dagiti ado asaksakit. Anya. Nanang, maagasan na kano pa iti sakit a kanser. Ay, anya lakit din, Gigi. Day tala aggat-gatang iti kumkumpormaiter aramidam. Saan mo't adakas ti aramidak Masahapol mi ti pagapros. Manungay ti presyo day di asap-sapaw. 2,500 nga rod nanang. O, kitaan nyo, dahito man Ha! Day ti agbalawr iti 2,500 apagsap-sapaw. Wan nanang. Nagbasay. Kasla balay laeng ti gurabis ti kadakkel na. Saan abalin at makaagas mat? Aha! Anya ngay dahito asidaan jijay. Sarsyado mo't akaring. Wan lakay. Tinapatag akat ada pang malumanta. Ay, nagluto ka kumamot iti ikan bakay. Adamat kwartangit itad ko ka. Gimatangak ngamin iti pagsapsapo, lakay. Anya? Pagsapsapaw, ti ginatang mau? Makanta nga rod dahi ta pagsapsapaw. Saan abali at makaagas mat? Manumanin ayatin ang gastos mau, GJ, bakay. 2,500. Discounted day jayon. Anya? 2,500? Nagnginamot tanday ta pagsapsapaw? Makaagas nga rod, iso aginatang ko.
Di ka din agong unga ta makaagas mo dayta ginatang ko. Kay, kasano nga roden tinaima sa sidang ta, bakay. Dayta man sarsyado akaring. Si daon mo dayta Ano sa mo na, tinapatag, ada pagsapsaputa. Nay apong, sa bali man ng tilakom ita Wen Gigi, lucky charm mat itatilako. Anya? Lucky charm dagita atong? Pagpaswerte? Wen, iso agumatang kan. Nan, manungay day ti pusa nga agpaypayapay. Dayta dakal, 5,800 dayta. Dayta mat basbasit, 4,800. Ay. Nagnginamuton. Sa nabalya nang ina, tasumrak mati swerte iti pagtangan yo. Talaga? Wen, Gigi, itaam lang dayta lang nga ti pusa nga agpaypayapay. Ay ayaban na ti swerte. Oh, dayto yung ngay mo't kwentas. Dayta kwintas, makaipaay iti natibkar a relasyon ti agasawa. Manumot ngay dayto yatong. Uray 3,100 latan para ken ka. 3,300 kuma nga mamamu kamat. Sige. Gatangok. Agraman day tabasit apusa nga agpaypayapay. Aha! Puros mo't anak kamatisan ti sidang ta, Jijay. Wan lakay. Isuti adda. Apay nga, Jijay. Di ka matan gumatgatang itinaima sa sidang ta. Agkagapsuta ko niyang trabaho. Gimata nga ngamin iti pagpaswerte. Dagito yung man kita Aha! Kaya't mo ang sawain? Awan manan tinabate ti sweldaw. Inggatang mo amin kadagita? Saan abali at amangtad mat iti swerte dagitoy. Daytoy po sang agpaypayapay. Agay ayam iti swerte daytoy. Daytoy mat kwintas. Pangpatibker iti relasyon ti agasawa. Makan ti masapol ka. Makan. Diyak kasapulan dagita. Naumagaw. Ha? Ay, di ka nga rod agungot Ay talaga naumagaw. Isubli ka langan katananang kantatang mo. Ay, di ka din agong ungan. Agkan ka manin Tinakagan. Di nakagkam, Jijay. Masapol ko ti makam. Tanay, mabisina ka. Awan pa'y gunggunagbat niyag trabaho. Lakay. Lamutin mamin tagita ginatang mo, Jijay. Importante ti makam. Saan ka tatagita bambanag? Sina talaga. Ay, pinanawan na ko ni Dan. Tatang. Basol mo mo lang. Makagatang kakadagiti ang kakangina abambanang ang di ka makagatang iti kananyaw. Leksyon kan kadayta anak ka. Saan na dakis agumatang ka kadagiti pambanag ang ipangpangrunam ti kananyaw. Wan tatang. Nakaamiris ako na. Jakon ululitan dayta. Kasurutan ni Dani niya pagtrabahuan na. Ibagam kan kwa nang agbalbaliw kan anak ka. Wan tatang. Inagkasarita ni Dan nga asawa. Parang ang sublibay kanyan. Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Impalsay bayan! Dito'y drama tayo, ang lalaki din! Insurat ni Teatina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.